Tengіз қызы деген жұмақ бұла, сіздің шағыры етебіз. Бұл әртті, бек әртті болған ішті. Ол себептен жұмақ мыды, керті зат мыды, білген қиынды. Әртті заманлада дейділі Абдулла деп бір хан жашап болғанды. Аны ұлы қыралыны ара шақаруа теңіз жағасында. Бұл шақарда Даулет те бір жарлы чабақшыда жашағанды. Даулет таң жарығыла тұрып, теңіз жағасына барғанды. Чабағауға бір зат түшсе, аны сатып, бағасына аш азық алып, алайла кетшіне келгенді. Бір жол Даулет чабағауыны тарта башлағанда, аңа бір ұлы зат түшкенін сезгенді. Қарасауа, ұлы қара түккіч. Чабаға жоқ. Мұдақ болғанды чабақчы. Алай не етері еді? Дамын үшінде сау бол деген дол теңізге. Берген сауған болмаса да, қышқыда отын адам жарамас. Алай айтып, чабақчы Даулет ол түккішні күшті мұттан көтіріп үйіне елткенді. Сайнасында бір мүйішке салғанды. Сора ашсыз, сусыз, бір солайым деп яңанта жұқлап қалғанды. Яңанда ва, сейір тамаша. Гытычығы хан қаласы. Бір ұзын хан қаңада ва, бір-бірінен аламат, бір-бірінен сейірлік ашла. Масаңа. Сағыша қалғанды жарлы чабақчы. Алай көп сағыш етібі күрешмегенді. Хан қаңаға жаллағанды, қар аштан бірер қабын етіп озғанды. Қар ішкіден бірер ұтлағанды. Sonra асыры тойғандан, жұқысы хорлап, бияғы тиянғанды. Бір заманда чабақчы Даулет уянғанды. Қараса, ол хан қаңа бүтін де әлпек, бүтін де бай. Чабақчы бұл жолда арсар бола тұрмай, ашай шыққанды. Sonra бияғы жұқысы келгенді. Алай бұл жол чабақчы жұқысын хорлап, ішіні қалыны білерге ұмыт еткенді. Антсыз ма бұл сейір тамашаны қайдан шыққаным? Бұл ұрысқыны қайдан жауғанын білмей қойсам дегенді ол кескесіне. Тиянып жұқлағанша етіп сағайғанды. Бір сағат жақлы озғалай, сайына жанынан аяқ тауышлы ештілгенділі. Сора отоуға шош атлай, дүнияда болмағанша бір әрі қыз кіргенді. Чабақчы Даулет аны көргенілей сүйіп қойғанды. Арсарсыз жетіп қызны буыннан тұтқанды. Сен кімсе? Арю қыз, қайдан келіп қалғанса бері дегенді ол. Мен теңіз қызыма, сені жесіріңме. Сен мені теңіз тереңден үчігім біле бірге шығарғанса. Даулет астыры сейірден біле, астыры қуанғаннан қанат біткенше болғанды. Сора бұл Арюны алырға сүйгенін айтқанды. Да оқы, сен айтқанша болсын дегенді қыз. Алай алғадан біліп қой. Мені бір башқа адам көргелей, башыңа қиылық келмей қалдық түйілді. Аны ұнытма. Ұнытмам дегенді чабақчы. Алай бұла екісі да бірге ашап-жашап башлағандыға. Чабақчы чабақ тұтқанды, үйбейчесі ашқа суға қарағанды. Даулет күллені бірінде теңдерін шақырып, сыйлау құрарға ұмыт еткенді. Да оқы, сен айтқанша болсын дегенді бичесі. Хан қаңғаны әрі жасарбыз. Алай мені үсімнен бір кішіге бір сөз айтмазға, мені кішіге көрсетмезге сақ бол. Бір заманда Даулеттің теңдері жоқлары келгенділі. Әрі жұмышақ шындікліге олтырышқандыла. Көздері көргенге ұлы сейір еткенділі. Даулет, иманың хақына бізден жашырмай айт, дегенділі ала. Сен бұллай тақлық қаланы қалай бәшлей алғанса? Даны не сейірі, не тақлығы барды. İşley ketkemede işlegenme, ol uzun xapardı, degendi Даулет. Anda nese keregiz, aşka uzalığız da, zamanımızın sabrı şaqta, zavuklu öttüreyik. Da oxu sonra, degendile konakla, çabaqçını xapar aytırga bekte sүймегенін anılay. Aşağın içkenden, oynagan külgenden ne bardı? Aytkanıla etseli da, çabaqçını esirtir üçün, ol içken ayakka estetmey çağırdan tür kuya tebregendili. Даулет üçkeni tatıp, ikide jaraqçıq bola başlagan estegellerinde ve biya sorunu aytkandılar.
Bu arı büyük de kalanı kalay işte alganına bir aytmadın Davlet, şu yokubuz. Akşı tengden ortalarında yaşırın zat bolmak sunup durik. Çabakçı bulayda biçesi aytkanı da unutup, işni boluşun baştan ayak haparlap çıkkandı. Bolurgamalı joktu degendi konak kılan biri. Karattık güçte, harı kız yaşaba kim körgendi? Ötürüktü şu yokum, var aytkanın, janına tiymesin ansı. İnamaymış da, degendi Davlet konağına aytkanı kersile janına tiyip. Bu saat inandırayım var ağzında, çok çıbere canını kıyırçığı. Ansı atımı ötürükçüge çıkarga umut etkelle bardıla. Deniz kızı süyse süymese de, baş yesini aytkanma boysuna konaklağa çıkkandı. Baş yiyip әрі saran başkandı. Alava ulu seyirge kalgandıla. Biravoknu juk aytalmay turgandıla. Bir zamanda silav boşalgandı. Konakla da ülerine ketkendile. Aytxanem kişimen sana, degendi biçesi Davletke. Aytxanem, endi o başыбызга bir palak kelmey kallık tüyüldü. Bir gün bile keçe ozgunçu, Çabakçını kalasını alında, Hamla jiyini toxtadıla. Han vizirine buyruk bergendi. Bu kalanı yesi kim bolganын bilip gel. Vizir işni halını boluşun bilip hanga aytkandı. Alaysı, degendi han. Ol Davlet degendi meni kalama çakırığız. Gelir yonamasa başın taydırığız. Kelgelleye asmağı etigez. Darsarsız alay etiba kalay koyayık sıyıldı hanım, degendi vizir. Annenesi bir kıyım buyruk ver de, tamam et almasa, ağrı beri dey turmay asarбыз. Hoş aytkan çeteyik, degendi han bir kesek sağışlangandan sonra. İkinci gün Davlet kelgende hananga bıllay buyruk bergendi. Sana çabakçı jaş, buyruğun bulu. Közde bıçak bulak atılga Allay içinden koyançık sekirip çıgarça, Allay harbız alıp gel. Boljalı jeti küm bile jeti keçedi. Buyruk ol boljalga tolmasa, yaşavdan tüngül. Udak bolgandı jaş. İçinden koyan çıkkan harbıza kim körgendi? Joktu dünyada Allay harbız. Jarsuun arı biçesine aytkandı. Deniz kızı sağışqa kalgandı. Sonra koluna bir otun ağaçını alıp bulay degendi. Bunu aldı. Deniz жағасına бар. Otun ağaçla deniz tolkunun 3 kere kağarsa, andan meni kiçi egeçim çıgar. Ol seni türlü jemişli, kökötte bile sıylaganda, harbızını alırsa, nasibin tutsa alayla handan kutulursa, tutmasa va, başın dayar, mene han biçesi bolur mu? Çabakçı Davlet ol aytkança etkendi. Denizden bir su surat kız çıkkandı. Sana egeçin salama ayttırgandı. Bir harbız yeringde tilegendi, degenini aytkandı çabakçı. Kız anga bir gitçe harbız çık bergendi. Jaşa, bir yağı kayağa kalgandı. Bundan ne koyan çağırga boluktu. Kesi koyan baş dengli bolmay turgallay. Alay ne bolsa da harbızını hanına eltkendi. Jiğandı han adamların, vizirlerin, özürlerin de, tüzde ol bıçağı bula uzalgallay, harbız jarılgandı, içinden bir koyançık çıkıp kalgandı. Han süyse süymese de çabakçını başına erkin etkendi. Alay 3 günde ozmay, janıdan çakırgandı. Endi bakşıcaş, bir aşağı Allay, askerim kullarım da toyup kalırça Allay bir yüzüm keltir, degendi han. Pek mudak bolgandı çabakçı. Hanı janı buyruğun üstünden biçesine aytkandı. Oho, bir amal izleyik, degendi biçesi. Bu yüzüm terekli butakçığın al da, deniz жағасına bar. Deniz tolkunun bunu bula 3 kere kağarsa da, meni ortançı egeçim çıgar. Salam aytırsa da, egeçin bir tatlı yüzüm aşarık edip derse, ol sana Allah yüzüm berse, nasibin. Bermese va, başın tayar, mene han biçesi bolur mu? Çabakçı Davlet biçesi aytkança etkendi. Bir zamanda deniz tolkunundan gün tüymez arı çıkkandı. Çabakçıga bir çetençik bile bir yüzüm bergendi.
Бұллай сауға дәулетіні қуандырмағанды. Бұл ханны мачаларын ұғайысы, гитче сабичікні оқына тойдырық түйілді, дегені чабақчы жаш ішінен. Четенчікні көргенде хан чабақчыға хана болғанды, қаты чамланғанды. Сен мені бұйрығымы толтырмағанса, 2-3 жүзімлі кіні тойдырғымы тәтесі, деген ол башкестерін чақыра. Тайдырығыз мұны башын, бұл өтірікчіні. Тоқтатшы, ұлы ханым, дегенді визірлені таматасы. Bir köreyik nezatese de bu yüzüm degeni bir sınayık. Uzalgan va çetençikki. Halay çetenden qalla bir ketse, ızından da alla bir yüzüm çığa kelgendi. Aşağandıla xanlı vizirleri, özürleri de askerçileri, qulları da yüzüme tavsun ağandı. Bir zamanda asır toyğandan xanlı jeyini küçten soluy başlağandı. Alay bolğanlıqta xan bütün debek çamlangandı. Çabaqçını alayda okuna asıp koyarga buyruk bergendi. Bolsa da biyağı vizir hilalı eşara bulay degendi. Sıylı hanım, anı biz alayda asarımız gayrı kaçaraktı kolumuzdan. Gelin de bir dolmaz buyruk bir de bir göreyik. Endi akşı jaş degendi han sakalın kaşı. Kökte jerde mi bilmeyme, beni askerime küçük qarırıp, 9 yıllık jaşçık bart deyli de, anı tavıp beri keltirsen, başına erkinse. Bu buyruknu eşitkende çabaqçını biçesi, terin sağışqa ketkendi. Aytxanem sana kişi, algadan aytxanem degendi ol terin aktına. Bolsa da ne terik biz, bir amalız deyik bu yolda. Alay aytıp teniz kızı davletke bir çum çubukçıkını bergendi. Onu bula teniz toluqunun 3 kere kalktı. Tamata egeçim çıgar. İşini halını aytırsa da, nasibin tutsa ol sana boluşur. Han seni joysa va, bilersin ne bolluğun. Denizden çıkkan Ariu, bir tulparca çıkın çabaqçını alına süyegendi, egeçine de salam ayttırgandı. Hanı kalasında bu jaşçıkını körgeli bek seyirge kalgandılar. Kolunda kılqıyar kılıççığı, geçte bir jütük köz, girtçiz atçık. Qayda asker jeyinin degendi ol xanga öktem avazla. Ey kalavurlarım, men alımda baş yerge unutxanı üçün bu jaşçıkın töppesine tokmakla bir katılçığız, degendi xan. Alay kalavur kolunda kötürgünçü jaşçıqanı xan taxtanı alında söylandırgandı. Xan bu jaşçıqqa qajav 10 baş kesin igendi. Alay alada bir hızından avğandılar. Aladan sonra kelgen 100 askerçi de horlay almağandılar jaşçıqını. 1000 askerçisi alayda söylenanlarında xanını içine korku kirgendi. Bolsa da anı keziyle jetkenge uşa edi. Güysüz hallarından azatlangan şaharçıla maydanga çıqqanlarında jaşçı alaga bulay aytxandı. Amalıqçı xanıgızdan azatlandığız, жаңы xanıgızga va bu tüz akıllı çabaqçını ayırığız. Alay bula çabaqçı davlet xan bolğandı. Deniz kızı va xan biçi. Jaşçık işin jumuşun tamam etkenge sanap, denizge öz anasına kayıp.